mind. I don't care what it takes. I'm fearless with my heart. I'll take it any place. I don't care if it breaks. I wanna tell you things I never tell myself. These secrets are like hell. Call me crazy, maybe I'm insanely out of my mind, but it'll never faze me. If I have to, I'm not afraid to save my heart for you. I'm a rebel, even if it's trouble. I'ma pull you out from the rubble. If I have to, I'm not afraid to save my heart for you. Tell me I'm wrong, turn around and run. Still I'm gonna save my heart for you. I know you want me to, even if it's not now. I'm gonna wait it out. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ағайын туғандар, мана сіздер менен дагы бір жолы жақшылықтың үстінде жолығып тұрабыз. Түнді уктаса түшінен, күндүз есінен кетпеген Амантур мырза менен Саламат айымдын үйлөнүү тойуна чаштарды тургузуп, каштарды жолгузуп, машинени жүргүзүп, бала чаканы мингизип, кош келипсиздер ағайын туғандар. Мынаке Айтылуу Умаров Алмаз Маматович деген ағабыз ала тоодо ел жыйып, ала көлдө чык кылып, Динара деген жеңебиз ысык чайын кайнатып, кабагын жайнатып, сиздердин чогултуп матамес баталып берейин деп турат. Эмесе тойдун башында мен той ээлерин алдыңыздарга чакырып коеюн. Бүгүнкү тойдун ээлери, тойдун каармандары Алмаз ағабыз менен Динара жеңебизге кол чаап коелу ағайын туғандар. Алмаз байке, Динара жеңе келиңиздер. Алмаз байке, Динара жеңе. Kazan et kaynar, kazak dostum ay çaynar. Kazak kıza üylönbösün, kapa bolum ne çıgar. Барыңыздарды шақырып, улуга батал берейин деген той элерин чыгырып алдык. Эми ағайын туғандар, Кыргыздын каада салты боюнча ушундай керемет тойдо жар-жар ырым коштоосунда 2 жашты чакырып коеюн. Атасы койгон аман болсун деп Амантур уулуңуздар менен саламат келдиңиздер. Албетте жар-жар айтып киргизе турган эжекти жеңи Кыргыздын келини эжекебиз, баатыр энебиз Гүлнара Кахарованын коштоосунда 2 жаш чакырабыз. Кол чаап турабыз. Ордуңуздардан туруп кол чаап калсаңыздар болот ағайын туғандар. Кол чаап турабыз. Жаштарды кол чаабы менен тосолобуз. О калайык сүйүнчү, келин келди жар-жар, бири-бирине теңирим, теңин берди жар-жар. Аттап жатат ак үйдүн косогосун жар-жар, аздик тутуп келген үй, элди жерди жар-жар. Кудагыйлар, кудалар, кутту болсун жар-жар, алдыңарга уул менен келин келди жар-жар. Ой кармашык туруңа, кош келипсиң жар-жар, жалгыз болбой жанашыр, жуп келипсиң жар-жар, жар-жар-жар. Ата-энени урматтап, соптап кыла жар-жар, ак сүйгө ак тилден жооп таптыла жар-жар. Жамандык кууп жетпесин, бар болгула жар-жар, бири-бириңе төп келген жар болгула жар-жар. Кудагыйлар, кудалар, кутту болсун жар-жар, алдыңарга уул менен келин келди жар-жар. Ол кармашык туруңа, кош келипсиң жар-жар, жалгыз болбой жанашып, жуп келипсиң жар-жар, жар-жар-жар. Бул жакка жүргүнөбүз. Бул жакка. Кол чаап турабыз барыбыз.
болбой турмушта жолуң болсун жар жар эмки жылы бешик тойлор болсун жар жар кудагыйлар кудалар куттуу болсун жар жар алдыңарга уу менен келин келди жар жар кол кармашып тууруңа куш келипсиң жар жар жалгыз болбой жанашып жук келипсиң жар 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 кудагыйлар кудалар куттуу болсун жар жар алдыңарга уу менен келин келди жар жар кол кармашып тууруңа куш келипсиң жар жар жалгыз болбой жанашып жук келипсиң жар 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 Гүлнара Кахарова эжебизге рахмат айталы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Кол чаап берген агайын туугандар аман болуңуздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Баш кошкон 2 жашты жакшы кол чаап кубаттап мынакей бүгүн Акта Соркон четине чакырып алдык. Алмаз мынакей Амантурдун атасы уулунун үйлөнүү тоюн кандай кылып керемет кылып мына берип атканын көрүп атасыздар өзүңүздөр. 2 жаш бактылуу болсун. Орун алып бериңиздер. Аталар рахмат кол чаап бергениңиздерге. Орун алып коюңуздар. Орун алып коюңуздар. Ал эми калыңсыз кыз болсо дагы каадасыз кыз болбойт деп коет кыргызда агайын туугандар. Кыргыздын бир кереметтүү каадасы алтын кылып, азыр албетте Динара деген жеңебиз бүгүнкү тойдун кайненеси ак жолугун арлап салып койсун. Динара жеңе келиңиз. Nazigim ayday kızım, жалгызым дарманымсың, жараткан берген өрүңсүң. Бой жетип калдың эми, бакытың издеп келдиң, узатам сени кымбат. Рахмат. Келиңиз эми Динара эжеке, Алмаз байке келиңиздер. Мен эми 1000 жылдык кудагыйларды чакырып коеюн албетте. Бек Турсун кудабызды чакыралы. Бермет кудагыйыбыз жарак 2 жаштын ортосунда шайланган өкүл ата өкүл апаны чакыралы. Тагдыр өкүл атасы Жумагүл өкүл апасы сиз да келип коюңуз агайын туугандар. Келиңиз өкүл ата өкүл апа. Бүгүнкү тойго келген меймандар 100кө чыксын. Агарып аткан таң болсун, алайлыктар аман болсун, айгырыңар жайлуу болсун, ысык аталыктар малдуу болсун. Амин. Баш кошкон 2 жаш кол кармашкан бойдон төрдөн орун алып алыңыздар, олтуруп алыңыздар. Өкүл ата, өкүл апа, келиңиз. Тагдыр өкүл атасы, келиңиз, амансыздарбы? Той ээси Мелис байке, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүн менин балдарым тоюна келген ардактуу, нарктуу, барктуу туугандарым, досторум, кудаларым. Мен биринчи саламдашкандан кийин ушу сөздү кудама кулдук уруу менен баштагым келип атат. Кулдугубуз бар, кулдугубуз бар, кулдугубуз бар. Досторум, бул жерде коллегалар, классташтар, тага журт, ата журт, кайын журт деп бардыгы туугандар, мага жакын кишилердин баары отурасыңыздар. Ушул менин 2 балама бата берейин деп, ак ниетиңерди арнап, ушуларды өнүп өссүн, өмүрлүү болсун деп алыстан атартып келгениңиздер үчүн аябай чоң өзүмдүн үй бүлөм атынан ыраазычылык билдирем. Анан Амантур уулум, саламат келиним, силерге каалоорум биринчиден дайыма алтын башыңар аман болсун. Өкүңөрдүн кармаган колуңар эч качан үзүлбөсүн. Көп жашагыла, көп балалуу болгула, имандуу, акыл эстүү болгула, ийкемдүү болгула, элге, журтка, тууган урукка кайрымдуу, боорукер адамдардан болгула. Мен ата эне болгондон кийин өзүңөн да жакшы, мындай өзүңөн өмүрүңдү бер десе, жүрөгүңдү сууруп бер десе бере турган ата эне болот экен да бала үчүн. Бала үчүн бул дүйнөдө эң жакын ата эне экен да. Ата энеден башка эч ким күйбөсө керек. Ошон үчүн силер дагы ата энеге ошондой күйүмдүү болгула.
каалайт элем ушу силер дагы 15-20 жылдын ичинде менин ордумда, биздин ордубузда туруп, менин неберелерим силердин ордуңарда туруп, ушинтип той өткөзүп, тукумулап дайыма ак жолтой болуп, бактылуу болуп, өмүрлүү болуп жүрө беришиңерди каалайм. Эч качан оорубагыла, бар болгула алтындарым, көбөйүп өнүп өскүлө. Рахмат. Ай рахмат. Мына Амантурдун ардактуу атасы керемет сөзүн айтты. Алыштан алга жылдырган алдыңкы эки кут болот, акының болсо сыйлай жүр атени деген кут болот, куттуу ателер аман болсун. Эмесе Алмаз агабыздын 1000 жылдык кудасы Бектурсун кудабыздын каалоо тилегин угалы. Директор кудабызга кол чаап коелу. Рахмат. Саламатсыздарбы, мына бүгүнкү салтанаттын катышуучулары. Бул үйлөнүү үтпөс той деген адам баласынын турмушундагы эң башкы маанилүү той болуп эсептелинет. Анан мына бүгүн Алмаз кудам менен Динара кудагыйым ушул 2 жашка агайын туугандарынан, жакшы саналаш жора жолдошторунан, эл журтунан баталам деп ушул ак өргөдө салтанат өткөрүп аттыр. Куш келипсиздер бул салтанатка. Эми мен кудам менен кудагыйыма, күйөө балам менен кызыма эмнени айтар элем? Биринчи кезекте байлык, ден соолукта болсун. Ар дайым жолдору ачык болсун. Тоскоолдуктар беле ошого туруштук берип жеңе билишсин. Келечектери кең болсун. Үйлөрүндө дайыма күлкү жаңырып турсун, көп балалуу болсун. Мына Кудайым деген кургалдайт дейт. Кудам менен кудагыйыма бизге перзент тартуулашты, бул биз үчүн чоң кубаныч. Дагы улана берсин ошондой наристелер. Анан жалпы элибиз аман болсун, эл ичинде биз аман бололу. 14 коноордон алыс бололу. Көрө албастардан алыс бололу. Дайыма жолубузду жакшы саналаштар жолдоп жүрсүн бизди. Ден соолукта бололу тең. Кудагый ушу алган келиңиз ак жолтой бүлө болуп берсин сизге. Амантур бизге ак жолтой бала болуп берсин. Неберелерди жыттап ушулардын жытына, кубанычына мас болуп жүрө бериңиздер. Небере деген баладан да ысык болот экен. Мына башыңыздан өтүп атат. Ушул дайыма эле ушу неберелердин артынан неберелерге сиздерди кубанычка бөлө берсин. Дайыма эл журтуңуздар менен тууган туушкандар ушундай жакшылык ичинде жолуп жүрүңүздөр. Рахмат көңүл бургандарга. Тоюңуздар той кылансын, балдарым бактылуу болгула. Келечегиңер кең болсун, ыймандуу болгула. Рахмат. Рахмат. Бектурсун куда менен Алмаз куда 1000 жылдык болсун, балдарына көз тийбесин, сөз тийбесин. Эми мейриман энелердин каалоо тилектерин угуп коелу. 2 жаштан ардактуу алтын энелери ушундай уул кыздарды тапкан, бапестеп баккан сөздүн кезеген кудагыйыбыздан баштай берели. Бермет кудагый, келиңиз. Рахмат. Саламатсыңар баары бүгүнкү тоюбуздун катышуучулары. Бул той демек баарыбыздын тоюбуз. Ушул тоюбуз кут болсун баарыбызга. Ал эми кудагыйыма мен тилейм. Ушу дүйнөдө эмнени кааласаңар, эмнени тилесеңер, ошонун баары орундалсын. Бул маңдайыбызда турган, жаркырап, жайнап турган 2 балабыз ыймандуубуз кечиктүү, дайыма бизди ушинтип эле кубантып жүрүшсүн. Ушулардын жакшылыгын эле тең бөлүшүп жүрөлү. Силерге бул балдардан эмне кааласаңар, ошол тилегиңер орундалсын. Дайыма ушул балдардын неберелерин, чөбөрлөрүн жакшылыгын ушундай тууган тушкан менен биз менен чогуу бөлүшүп жүрө берели. Балдарыбыз бактылуу болгула, ыймандуубуз кечиктүү болгула, жолуңар ачык болсун, ата-энени сыйлагыла. Аман болгула, ыймандуу болгула, ошонун баары жатат. Сөзүм жок. Кичинекей кичигим бактылуу. Рахмат. Мугалим кудагыйыбыз аман болсун. Эжеке, кудагый аман болуңуз. Мына көбүнчө тойлор барганда эки областтын эли ынтымакка келип атат деп тамадалан айтып калчу эле. Бүгүн мен айтпай эле мугалимдин үй бүлөсү менен врачтын үй бүлөсү куда болуп атат. Ошого кол чаап койла кайын туугандар. Эң эскиси Кыргыздын үй бүлөсү. Динара жеңебиздин каалоо тилегин угала. Бүгүнкү тойго абдан салымын койгон, жайып турган дасторконго өз көз карашы менен жайган Динара жеңе. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин балдарыбыздын ак тоюна күбө болгон биздин кымбаттуу меймандар. Мен дагы эмне каалайм балдарыма? Ден соолук, узун өмүр, аябай жакшы, аябай көп жакшы нерселерди каалайм. Алыстан жакындан келген туугандар, достор, эжелер, апалар дегендей баардыгыңыздар алдыңыздарда отурган даамдан татып, көңүлүңүздөрдү ачып,
жакшы эс алып кетиңиздерди сурайм. Рахмат. Ökül ata öz ata, örkünde versin bek tursun kaynata, ökül ata öz ata, aman bolsun almaz degen kaynata. Eki yaştır ekanetelinin ortasında şaylangan, öküldü köp baylangan, yaşodan ata alınıp koyulgan, tağdır ökül atasına Türk bir kol şaya koyulgan. Салам алейкум. Келипсиздер, коноктор, кудалар, туугандар. Үйлөнүү тоюңор менен куттуктаймын. Амантөр, көкүл балам, салтанат. Силерге каларым узун өмүр, чексиз асман, көп балалуу болгула, эки жакты сыйлаган жаштардан болгула. Рахмат, тағдыр өкіл атасы. Жумагүл өкіл апасы дағы қалып айтып қойсын. Аны қайненелер оғып қойсын. Ассаламу алейкум, коноктор. Биз аябай тагдыр экөөбүз конотобуз. Ушундай чоң балалуу болуп атканыбызга бар болгула, аман болгула, эки дүйнө кем болбой жашагыла, ата энелерди сыйлагыла, башкасы сама по себе болуп кош керек. Ай, рахмат. Құдалар, белгілісі жарқыраған асыл таштың берметтеген мықтызы суда болып, беделіңді көтерген мұндай жерде белді үзеле жек жаттың құда болады. Мына мен астыңыздарға чақырдым айырмалап оларды туған достан жек жат қайындып қоралат білбейм аны, құданы анық білем құдай құшқан. Айтылу құдай құшқан мың жылдық құдалар сіздерге көз тибесін, сөз тибесін, екі жас көп балалы болсын, небереңіздер көп болсын, қол менен санай албай адашып, калькулятор менен санап қалыңыздар. Эми құдалар ушундай бір жақшылықта жолыққанда қатарға тұрып суретке түшіп қоялы. Мың жылдық құда-құдағайлар келіңіздер мынаке. Маданияттуу, адабияттуу үй бүлөлөр, мамлекеттик жумуш істеген үй бүлөлөр құдалашып, бір кереметтүү той өткөрүп атат мынаке. Той құтты болсын дағы бір жолы. Рахмат. Эки жаштықты да құттықтап сүрөткө түшүп келсеңиздер болот. Өкүл ата, өкүл апанын ардаган албетте белектери бар болуш керек. Тапшырып келсеңиздер болот. Келиңиздер, акырын ертиш бар эки жашка. Мына кайын туугандар, эми Кудай буйруса той башталды. Эми азыр буйруса тойдун башынан кичине халалдан алып калдыңыздар. Ден соолукка жаккан болсо эми алалга өтүп баштай берсеңиздер болот. Дасторкон коюлгандардын бардыгы сиздер үчүн эч убакта тартынбай алып отуруңуздар. Ал эми биз тойдун сапарын улайлы дагы алдыңыздарга камыштын көркү чийде, тойдун көркү бийде де бир кереметтүү бийчилер тобун чакырып коеюн. Мин кыял бийчилер тобу кыргыз бийин бийлеп беришет. Мин кыял бийчилер ансамбле кыргыз бийи менен. Uçpay kantip kalal, biyge barın çakırıp bir kumardan kanal. Çarkı küngü tegelsin, yaşlığındın camalı. Atpay kırgız beylesin, arulan tıp düynösün. Cengil bolgun buluttay, jerge butun teybesin. Baykap turgan adamlar, bali kırgız beylesin.
байкап бийлесек эл көңүллүк болорбу, тоңуп калган бир кезде толкуталып болорду. Жалпы кыргыз ырдасын, жаратылыш тыңдасын, жаркылдаган жылдыз би жашообузду нурдасын. Ырыс болуп кыргыз би ынтымакты чыңдасын, атпай кыргыз бийлесин, арулан көп түймөсүн, жеңил болгон болоттай жерге бутун тийбесин. Байкап турган адамдар Бали кыргыз бийлесин. Мен кыял бийчилер тобу. Мен кыялдын кереметтүү кыздары. Рахмат. Ырчынын көргели болот, кайберен жүргөн бели болот, жаса жамгы сел болот, ынтымактуу бир тууган ушундай жакшылык тойдо бири-бирине дем болот деп айтылуу бир туугандар жамаатын чакырала. Албас агабыздын туугандары Амантурдун ата журту Ала тоонун койнунда жаткан эл, кылымдарды карытып кырда кой баккан эл, желеге бээ байлап кымыз ичкен эл, достукту сактай билген, эне сүтүн актай билген, эч кимге тийишпей тыныч жаткан эл, алайлык туугандарды мен жамаатым менен атыңыздарды атап бул жакка чакырып алайын. Ага чейин азыр сиздерге Tagay би комплексинин кызматкерлери козу гриль алдыңыздарга алып чыгат. Kозу гриль. Ақталанның арпасын жеген, алайдың арчасын жеген, жетөгүздүн жемин жеген, өзгөндүн күрүчүн жеген, таласын тарузун жеген, бул козу эч жерден союлбаган, сиздерден башка меймандарга коюлбаган, азыр эмес экинчи антракта тартылат экен. Даярданып атыңыздар эле. Эме, бул козу тирүүзүндө да мынча сый көргөн эмес. Өзү кыргыздар бир нерсени өлтүрүп алып сыйлаган жакшы көрөт. Эме урматтуу телекөрчүлөр, той көрүүчүлөр, менин туугандардын аттарын атап чакырып алайын. Алыстан айтам саламды, алайлык туугандар аманбы деп адан авазы баштаган Айнагүл жеңебиз, Аскар авазы, Жибек жеңе, Алымбек, Чынара, Жээнбек, Жылдыз, Айсалкын апчеси, Болотбек иниси, Кылычбек, Анара келини, Эрнис келинчеңиз менен келесиз. Айтмарек, Назгүл карындашы менен келип коюңуз. Наргиза карындашы, Мухамбет күйөө Айбек, Элада, Элдияр, Элмира, Сентябрь, Октябрь. Октябрь жок экен. Аты аталган коноктор жамаатыңыздар менен келип коюңуздар, туугандар. Бийлик тойгогудай туугандар. Сүйөмүн деле сен сүйбөйсүн, датагаңа болуп эле кетти. Ай рахмат. Мен сүйөмүн деле сен сүйбөйсүн. Рахмат, рахмат. Урматтуу алыстан келген аталар, ата журту. Эми алайлык туугандарды бийлеп келгиле десем деле көп бийлебейт. Алан суузактуу туугандарды көрөсүңөр го, жөн эле музга коюп койсоң өздөрү бийлеп келип калат. Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlarım. Bugünkü günü Amantür menен Salamat'ın başkoşu toyuna köy olğanlar. Men aytarım 2 yaş baktırı olsun, önüm ötsün. El altında cüzü jarık. El bilen sıymıktangan jakşı yigitlerdim olsun, men şulardan soranam. Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlar. Ушул Амантур менен келиниңиз Саламаттын үйдөн үрпөт тоюна куш келипсиздер. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Не дейбиз? Алмаз балдарды ушинтип чоңойтуп эрежеге жеткирип, тарбиялап,
окутуп, ушинтип үйлөнтүп атасың. Сага чоң рахмат экем. Экинчиден ушул Амантөрдү, Алмаздарды сыйлап келген туугандар, кудалар, достору, баардык жамааттарына чоң ыраазычылык билдиребиз. Медес Амантөр аш кошкон кашыр тойлукка бирге болсун экем. Балам, өмүрүңөр узун болсун. Эчтекеден кем болбогула. Ата-энени сыйлаган жакшы жаштардан болгула. Силерге каалоорун бул дүйнөдөгү эң жакшы каалоо тилектин баардыгы кабыл болсун. Силерге чын ден соолук, узун өмүр, бакыт баглай калайм. Аман болгула баардыгыңар. Саламатсыздарбы? Ушу Амантур менен келин баланын тоюна күбөлүп келгениңиздер рахмат. Менин айтарым ушул эки бала бактылуу болсун, өнүп өссүн. Алдыларында айдаган малы болсун, аркасында жетелеген балдары, неберелери, чебелери болсун. Ден соолуктары чың болсун. Өкөн ак көйнөк кийген боюңар, куттуу болсун тоюңар. Бекем болсун оюңар. Садагалар бактылуу болгула. Апалысқа қол чаап қойыңар, анан бириске жазып тақтап қойыңар. Рахмат апа. Ыр менен айтыңыз. 100-кө чейіңіз, 100-кө. Баягы бир тойда бир апамды 100-кө чейіңіз деп қойсам, той бүткөнчө келиндер мага чай бербей жаман нидомный болду. Бирөөс сүйлөп анан кошулуп кое болсо, келиңиз. Урматтуу коноктор, кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн биздин семьянын, Умаровдардын семьясынын коноктору болуп отурасыздар. Баардыгыңыздар ушу биздин жакшы ак тоюбузга күбө болуп, алыстан келип, убакыт бөлүп ушинтип келгениңиздерге биз бүт семьябыз менен, үй бүлөбүз менен ыраазычылык билдиребиз. Анан бүгүнкү тойду ушу иним Алмаз менен Динара ушу ак ниет менен өткөрүп атат, балдарына бата алып берейин деп. Эмне деп айтайын, ошо Амантур саламат келинибиз, өкүңөр бактылуу болгула. Ушу Алмаз менен Динарадай эң бактылуу семья, мен ойлойм, ушу менин инимдин семьясы. Уул десе уул, кыз десе кызы бар. Бардыгын өз ордуна катар коюп келатат. Ушулардын жолун силердин жолуңарды жолдоп, кийинки мына калыйнуру өсүп келатат. Иши кылса бүт тойлоруна Алмаз менен Динаранын дайыма ушул толугубуз менен күбө болуп жүрө берели. Бардыгыңыздардын ишиңизге ийгилик, ден соолук, тынчтык болсун заманыбызда той болгонго. Өкөөң бактылуу болгула. Көшөгүңөр көгөрүп, ошондой балалуу чакал болуп жүрө бергиле. Айтайын десең толкунданат келсиң. Иши кылса бардыгыбыз тууган уругубуз менен ушу ичибизде ак тилектерибиз менен келип отурабыз. Ошолордун бардыгын Кудай кут кылсын. Бардыгыңызга дагы бир жолу рахмат. Рахмат, Айсалкын эжеке, каалоо тилегиңиз кабыл болсун. Ак дасторкон четинде гүл койносуң жүзүңдө, тарыхта калар той берет, гүл чөлүктөр күзүндө. Күз келгенде той бермей жактан гүл чөлүктөр күчүндө. Бир кол чаап коелу туугандарга. Рахмат. Эми сиздер той бергенде Алмаз байке менен Динара жеген тоюңуздарга бар деп эле? Катуу айтыңыздар, бар деп эле? Бер деп эле? Алгансыздар? Берип койбойсуздар мен ордога. Кол чаап коелу туугандарга. Сүрөткө бир түшүп алалы, той ээси келип калат экен. Сүрөткө түшүп алалы, анан алып бериш кылабыз, Ал эми мен тойдун сапарын токтотпой алдыңыздарга бир ырдын кесегин бере калайын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кыргыз эстрадасынын түптөлүшүнө чоң салымын кошкон Динара Акулова. Кол чабыңыздар менен сактана. Чоң рахмат, куш келиңиздер, ардактуу меймандар, тоюңуздар кут болсун. 2 жаш бактылуу болуңуздар.
сиздер ардактуу меймандар. Бүгүнкү айткан каалоо тилектер кабыл болсун. 2 жаш бактылуу болсун, тоюңуздар кут болсун. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, ар бир үйдө уул үйлөп кыз жатыңыздар. Ушу бүгүнкү 2 жашка ата-энелерине берген бата кабыл болсун. Ал эми азыркы кийинки аткарыла турган чыгарманы болсо чын жүрөктөн той ээлеринин атынан жана 2 жаштын атынан ардактуу меймандар үчүн арнайбыз. Өмүрүңүздөр узун болсун, куш келипсиздер, бар болуңуздар. Ömrümüzden uzun olsun. Ömür sen gelmez hayra, ömür bu kanday tatlı rahat. Ben gecekeler ortağa. Ömrüm adın kayda, ölüm bilgim ağız baratar. Hadi bize. Ömürgü doymuz adam, özgüçü ömür çekilir rahat. Kanday saltanat, gönül nurdanar. Gül bolup vurulup, gülgünce şötüp baratar. Adın yaş kurak, alısta uzak. Haddin ayardımda kaldın bu kolun bunalar. Ününüzler olmaydı mı? Ömürüm o kandayla, ömürlükteki kayda şaşılar. Ömrünüzler uzun olsun. Ömür sen gelmez hayra, ömür bu kanday tatlı rahat. Ömrüm haddin kayda, ölülüp gelmem alız baratat. Ömürgü doymuz adam, özgüçü ömür çekilir rahat. Tanıştı günümüzler kutlu olsun. Toyunuzlar kutlu olsun. Oturgan eşeğe bayke meymanlar bir jolu. Gelingizler kutluktaganınız olsun, kıyqırpаңыздар. Qani mese, toy kutlu olsun. Çoğ ata çoğ apalar, nevere toy kutlu olsun. Ömür yaman kandayla, ömürtürdeki kayda şaşılar. Ömür sen gelmez hayra, ömür bu kanday tatlı rahat. Kuş gelipsize. Ömrüm adın kayda, ölülüp bilgim ağız baratar. Ömürgü doymuz adam, özgüçü ömür çekilir rahat. Ömrünüzler uzun olsun. Kanımese kol çağlar bolsun. Men 2 yaşta attayın çakırıp aldım. Hazır men çın жүрөктөн экөөңүздөргө бакыт каалап, бактылуу болуңуздар деп. Жаңы төрөлгөн чыгарманы бүгүн сиздерге арнагым келет. Себептегенде элибиз дайыма кубанып турсун. Кубанычтуу күндөр көп болсун, тойлоруңуздар көп болсун. Ата-энелер бала чака менен ылайым жакшынакай дасторкондо эле бактылуу болуңуздар. Сиздер үчүн жаңы ырдын бетер жары үлпөт тоюңуздар той кылабыз. Birleş gerek. Kalak ettiğinizi koydular. Hop, hey, hey, hey.
ушул той. Бүгүн жар жар бүгүн той, бүгүн элиң бүткөн той. Бүгүн ырдап күлүп кой, бүтпөс экен ушул той. Бактылуу болуңуздар. Кийин уксаңар менин тоюмда биринчи урду алган деп айтасыз. Бүгүн жар жар бүгүн той, бүгүн элиң бүткөн той. Бүгүн ырдап күлүп кой, бүтпөс экен ушул той. Бүгүн жар жар бүгүн той, бүгүн элиң бүткөн той. Бүгүн ырдап күлүп кой, бүтпөс экен ушул той. Тоюңуздар куту болсун. Байкелер кетти. Эки жаш бактылуу болуңуздар. Кубанычтуу күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Динара Жеңіс Қарақбалайдың қол шапалын орындап беріп болыңыздар ағайын туғандар. Чоң рахмат, тоюңуздар куту болсун, эки жаш бактылуу болуңуздар. Бийлеп берген биңиздерге рахмат. Мына заманға Құдайға шүкір кішінекей балдардағы концерт көріп, маданияттуу чоңоюп атат. Ата-энеси менен тойго ээрчип келип концерт көрүп. Биз бала кезибизде атабызды ээрчип тойго барган эмеспиз. Биз үйдө эле отурчуп, атабыздын өзүнүн эле концертин көрүп. Бирок атамдын концерти мага жакчы. Мага эмес, көбүнчө апама жакчы да. Атаң концерт коет деген бир багыш апам даярданып калчу. Атаңар концерт коет экен деп. Боштокой балта султаларды катып, калыңыраак төшөк салып, өзү колап туруп көрүп. Атамдын концертин билети ушунчалык тез өтүп кетчи, кошуналарга билет жетпей калып, баратанын тешигинен көрүп калчу. Бүгүн кандай концерт болот болду экен деп. Эми апа деген, эне деген ушундай кылык экен, мен көрбөсөм дагы балам көрсүн. Мен жебесем дагы балам жесин деп. Атамдын концерти келгенде бизди дайыма биринчи рет кылып отурчу. Өзү экинчи рет отуруп алчу. Эми артисттерден айырмачылык жер, артисттер концерт коюп бүткөндөн кийин кетип калчу, атам концерт койгон жеринде жатып калчу. Биринде ошондон разница болчу. Бирок атам сахнага чыкканда апам жаман кыйкырып кол чаап тосуп алчу да. Азыр мен сахнага чыксам кол деле чапкан жоксуңарбы? Рахмат. Азыр биз дагы аялдарыбызга ошондой эле концерт коюлга аракет кылабыз, атабыздын жолун жолдоп. Алар бизге коюп коет. Bir gün düş yolu seansı менен. Az biz navrot oturabız. Apаңар келатат деп коет. Пушто кой десене беките калып. Заман болуш калды. Бура сүйлөгөн күлгө жакшы дейт. Анда санда сиздерди алаксып туралы. Эмесе сөздүн кезеген мен азыр бул жака албетте саламаттын төркүндөрүн чакырайын. Албетте Амантурдун кайын журту, биздин кудагыйлар кайын журт келип коңуздар. Саламаттын чоң ата, чоң апа, байге, жеңе, эже, жезде, жалпыңыздар келиңиздер. Бек Турсун кудабыздын туугандары келиңиздер. Кудалар, кудалар, Коңшулар сайылдай, кайладай, кол чаап турабыз кудаларга. Коштошуп кол булгап калчу элем эшиктен короңго кире албай коштошуп. Бай рахмат. Эне кудагыйлар бийлеп келатканыңыздарга караганда чүйлүктөр окшойсуздар, аккуратно бийлеп келатасыздар да, бири-бириңиздерди карап, байкап. Коштулар өңгөнүп экөөбүз. Рахмат. Кудагыйлар чүйлүктөрдөн айланалы, чүйлүктөрдөн. Агоротуңарга келип үй салып алсак деле үн чыкпай жашап атасыңар. Айланайын чүйлүктөрдөн. Мен таластан болом, мен Агоротуңа көчүп барып үй салып көргөнчү эмне кылар экенмин? Чүйлүктөр аман болсун.
Миң жылдық құдабыздың бір туғандары сөзге шығып қалдаған туғандар, мен енді салт бойынша үшеуіне құттықтау сөздің кезегін бере қалайын да қалау тілегін оға қалайын. Демесе бірінші сөздің кезегі. Құдабыздың бір туған ағасы чоң құдабыз, Тоқон құдабыздан баштайды екенбіз мынаке. Шабдан Батырдың туғандары. Құдағи, бүгін қандай қуаныштың болып тұрады. Есте қалармыз. Ушынша елді шақырып, екі балаға баталан деп, төгіліп шашырып той жатасыңар. Үше тойыңар құтты болсын, тойыңар той қылансын. Екі бала бақытты болсын, екі жақты тең сыйлаған, үлгілі үй білетін болсын, өмірлер ұзын болсын. Ушу балдарға қаларым, шыңден сол ұзыр өмір, астын, балабастың артында айдаған малы болсын. Балдары, бала-шақасы, мөңөлді дарақтың мөңөсте көп болсын. Жерге дарақтың тамырындай келен жайылсын. Шыл өстер көбейілі, Құдай ұшыларға денсаулық, шың денсаулық берілі, амелеттен жүре беріп, тілеуші екі баламның жақшылығын көрілі, Құдай өкіңір жырғап, қонақ жүре бергілі. Рахмат, Тоқон құдабыз. Аспанда жарық көрсең жылдыз депіл, ақылдан сөз қылсаң шыңыз депіл, ақыл бақшаң үйші көрсең Тоқон құда деген қырғыз депіл қол шағымайға. Кейінгі сөзді, апалар, бір-екі сөзі деп аты өріп қойыңыз 2 жашқа. Ежесі, ең ұлы ежеміз, чоң құдағиымыз. Құдағилар, қалың жұрт, 2 жашқа. Уақытыңарды бөліп, ұшыл 2 жашқа батаңарды келгендерге чоң рахмат. Мен сілерге разымын. Келініңер иманды, уылыңар жүзі ұятты, жүрегі иманды болсын. Келініңер сілерге күйімді, бала бізге күйімді болсын. Тілегі сұшыл. Заманымыз тынч болсын. Өмірлері Алла Тағалам берген өмірді жашасын. Рахмат. Бүгінгі тойдың елері Алмаз құда, Динара құдағи, тойыңыздар құт болсын. Ушул тойыңыздар құт болып, келініңер, уылыңар иманды болсын. Қандай аял туды екен, леліндей уылды дегендей, Динара құдағи сізге рахмат. Ушындай уылды урматтап, чоңойтып, ушындай чоң той беріп атасыз. Ушу тойыңыздар еще раз құт болсын. 2 жашқа қаларым, ырысту, ынтымақту, өмірлі, Құдай өмірін кенен беріп, көп жашасын. Өкөнүн бактылуу талайлуу болсун, ушулардын жакшылыгын көрүп, жакшынакай күлүп жайнап жүрө бергиле. Көп жашагыла өзүңөр дагы. Ушу тууган уругуңуз менен, жерге жегиңиз менен, ага тууганыңыз, Куда сөөгүңүз менен аманчылык берсин, жакшылык берсин, токчулук берсин. Дагы кааларым ушу тойдон кийин эмки жылы эркек балалуу болуп дагы бешик тойго келели. Бешик болуңуздар дагы бекем болсун, кызыңардын каалай турган сөздөр көп, тамада урушат кой, эмкиде дагы турамалсыйне кылайын. Ой, тамада урушпайт, ушунда урушпайт. Болгону көпчүлүк меймандар, сиздер көп сүйлөсөңүздөр, зал жаңыр укпай калып атат. Сүйлөп аткан меймандарга кичине кулак салып коюңуздар. Азыркы сөздүн кезеги биздин кудабыздын көз ачып көргөн 1000 жылдык кудасы Казакстан Республикасынан келген Рашид кудабызга узатабыз сөздү. Рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті қауым. Қазақстандан мында бір сәлем. Құдақлығылар, тойларын қайырлы құтты болсын. Жастарға тілейтін, махаббат, үйлері жаңғат болсын, қоралары малғат болсын дегендей, бақытты болсын. Құдағиларға тілейтін, ендерің сау болсын. Көретін қызық қуаныш болсын, осылай тойға той қосыла берсін, жастарға жұғысты болсын дегендей. Аман болайық. Ассаламағалейкум, бәрімізде қайырлы болсын тойларыңызға. Жастарға тек қана денсаулық, бәрімізге отырғанымызға да денсаулық, тек қана той жақсы ғана өтсін. Рахмат. Эне Қазақстандан келген құдағилардың жакшы тілегин уганы Чолпон құдағи, Катя құдағи келиңиздер.
құрметті құдағилар, құдашалар, бүгінгі той бәріңізге құтты болсын, бәріңізге қайырлы болсын, екі жаққа бірдей болсын, екі жас бақытты болсын, өмірлері ұзақ болсын. Алла тағала не сұраса соны берсін оларға. Кішкентайлары бауы берік болсын, біреу болмасын, екеу болсын, шоу болсын, бақытты болсын, ауырмасын, сырқамасын, екі жақты сыйласын бізді де. Біз анау ту алыс Қазақстанның ең шет солтүстік Қазақстаннан келдік. Осы біздің құдаша саламат деген, біз оны өте жақсы көреміз. Соны шек жүнінен сенге саған тілейтінім саламат, бақытты ғана бол. Бәрін сыйла. Не айтайын? Бәрі айтқан кейін бір сыйлық өлең айтам саған. Саламатсыздар ма, құдағилар, құдалар, құдашалар. Солтүстік Қазақстаннан көп сәлем сіздерге. Той құтты болсын, жастар бақытты болсын, бай болсын, босағалары берік болсын, әрқашан есіктері ашық болсын, махаббаттары тәтті болсын. Рахмат, Қазақстаннан келген бізден құдауыстан мың жылдық құдағилары. Мына кемін сіздер Алмас ағауыз менен Динара жеңгемізбен де құдағи болып қалдыңыздар. Өзіңмен өзің көйер деп мұсылманшылықта пайғамбарымыз айтқан екен. Мына башымызға баш қосыл башқа өлкөден дағы мына келіп екі жаштың тойына көй болып отырады. Аман болыңыздар, жақсылықта көрішелі. Еме саламаттың тайкесі, тайке деген пір болады. Күй оласын тойын айта тұрған бір сандық сыр болады. Саламаттың тайкесін жақшы тілеген ұғып қой болсақ, тойда кичіне чыр болады тайкесіне. Келіңіз. Аман тұр, саламат. Құшпоң өрбек болсын. Еме құдағилар, мына сіздермен де таныш отырасыздар. Бүгінгі той жақшылықтың тойы болсын. Екі бала армашқан қолы ешқашан ажырабасын. Шу сіздерге бізге иманды жақсы жаштардан болсын. Құдайым бұйырса, емдегі жылы шу жентек тойды да чоғы бололу, өздерімен өздер көбейсін. Ошол эми бири-бириңерге кечиримдүү болуп, ушу ынтымактуу болгула. Ошол айтарым. Рахмат. Рахмат. Эркин сүйлөп айткан эркин айтайык аман болсын дейле. Ағайын туғандар, құдаларға көп сөз беріп ататы жаман көрбеңіздер. Берде құдамның туғандары, құдағидың өзін төркіндер, анан достары бар. Еме саламаттың Аяш аталарына сөзін кесегін берейін. Аяш аталарын ұлысы Жексенбай Аяш атабыз. Қалу тілегін айтып қойсын. Урматтуу коноктор, мына бүгүн ушул жайда жакшынакай бир чоң той болуп отурат. Бул тойдун күбөлөрү алайдан улакчы жигит Амантур биздин чүйдүн кызды алып жакшынакай бүлөлөрдү курушуп, мындан ары эми 2 жашка каларбыз. Мен ынтымактуу болгула деп айта элем. Ынтымак болсо баары болот. Жашоодо өйдө төмөн болот, болбой койбойт, ашуусу болот, кечүүсү болот дегенде, ошолорду ынтымак болсо баарыңар кечесиңер, жеңесиңер. Анан ошолорду жеңип, жакшы бүлөлөрдөн болосуңар. Ата-энеңер ошо силердин жакшылыгыңардын көрүп төрүңөрдө, сый урматыңарды көрүп төрүңөрдө отурсун. Эки куда ынтымактуу болсун, 1000 жылдык кудалардан болгула. Биз ушу силердин жакшылыгыңарга сыймыктанган аталарыңардан бололу. Бактылуу болгула айланыңдар. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Рахмат. Жеңиш деген уруанды чакырган атыңыздан айланам. Аяш ата болуп келген өзүңүздөн айланам. 570-тин фаразын окшогон көзүңүздөн айланам. Аман болуңуз. Эми кудагыйлардын айткан калоо тилектери кабыл болсун. 2 жашка жүп болсун, той күйү бала сиздерге кут болсун. Кыз бул тарапка келин болуп жүп болсун. Ана сүрөткө түшүп койсоңуздар болот. Келиңиздер чогулуп эстеликке. Рахмат. Ал эми туугандардын, кудагыйлардын атынан сиздердин шагыңыздарды сындырбай, сымбатайым ырдап койсун, сиздер кыйшаңдап бийлеп коюңуздар. Сымбатайым келип коюңуз, ырдын кезеги сизде, музыкасы коюп коюңуз.
Батайым, ырыңызға рахмат, үніңіз тағы сымбат екен. Аман болыңыз. Ортада бийлеп берген бийчилерге рахмат. Қазақстандан келген құда-құдағилар. Орын алып қойсаңыздар бұл өтебі. Орын алып қойыңыздар. Астанадай қалаңыздар бар, көз жеткіз талаңыздар бар, қадамы мықтай қадалған ордынан тақыр жылбаған қаныңыздар бар, аман болыңыздар. Ағайын туғандар алдыңыздарға қайрадан бийчилер тобы, Рассвет бийчилер тобын шақырып қояйын. Rahmat. Rassvet.
жигиттер бейменен кызыкты бул таппайсың кыдырсаң да дүйнөдөн атпай кыргыз бейнесин арулан түрк дүйнөсүн жеңил болгон булуттай жерге бутун тийбесин байкап турган адамдар бали кыргыз бейнесин куштай канатта кал учпай кантип калал бийге барын чакырып бир кумардан канал жаркы күнгө теңелсин жаштыгыңдын жамалы. Рассвет бейчилер тобу, рахмат. Рахмат, кол чаап кол, Рассвет бейчилер тобу. Рахмат. Чолпон кудагый, келиңиз. Рахмат. Рахмат. Чолпон кудагыйга кол чаап коелу. Мынакей Чолпон кудагый могу фени сизге. Рахмат. Аман болуңуз Чолпон кудагый. Көз тийбесин. Көз тийбесин. Мына казачкалар ушундай келет экенсиңер да. Орто муундар. Кыз жигит тура такмалап сөзүңдү кыскарт дегенсип, азыр 40 секунд дайын кылам, жарым саатты кантыра, 40 секунд би Рассвет бийлейт. Алмаз Байкенин 2 небереси күрөшүп аткан кези. Мына
Mına. Ошол жигит. Рахмат. Айыме. Кыргыздар таң калган деле жоксуздар, Дүйдөдө бир гана кыргыздар таң калбайт экен. Кыргызстан Республикасынан таш чайнар деген чыгыптыр. Тиши менен самолет сүйрүп атат деп Россиянын жаңылыктарынан айтты эле, кыргыздар таң калган жок. Не болуптур деп койду. Сүйрөйт биздин балдар, сүйрөп келгендер. Барыңыздарга жалынды мен жарым сааттык антрака ортого чакырам. Калоочулар бийге 30 мүнөт тыныгуу. Karşımda benim kalmadan Vakıdım döneli Baygamadım Yüreğim sağlan arnağan Kaydasın sen Kasımda menin kalmagan Vakıdım döneli Baygamadım Yüreğim sağlan arnağan Şandı bileyim. Şandı. Hey. Kaydasın sen Kasımda menin kalmagan Vakıdım döneli Bana versen iyi. Çıkmaz. Yüreğim sağlan arnağan Hey. Antraktın akırkı muzikaları. Bana versen bile alalım. Dem algаны ысык көлгө барган эле Суу перидей сулуу көрдүм көлчегинен Тал чыбыкта ийилген белиңдене Канча сулуу көрө албадым көзүңдөн Атың айтчы таанышайын арманым Гилас гилас кокон гилас бышкан экен Сүйүү кушу бир шагыңа конгон экен Шиңгелиңден бир татым татсан эгер Armanı çok bul düğünödün ötörü bele Şingelinden bir tatım tatsan ege Armanı çok bul düğünödün ötörü bele Basıp barıp tanıştım o yatın ayttın Şirin şirin gep salıp çalınmadım Kalan böyle vadaşı boya bayladım Boldun emin segelim sağınganım Boldun emin segelim sağınganım Gilas gilas kokon gilas bışkan eken Suyu kuşu bir şakına kongur eken Şingelinden bir tatım tatsan eger Armanı çok bulduğuna dönü törelene Şingelinden bir tatım tatsan eger Armanı çok bulduğuna dönü törelene Dem algаны ысык көлгө барган эле Суу перидей сулуу көрдүм көлчегине Тал чыбыкта ийилген делиңдене Канча сулуу көрө албадым көзүңдөн Атың айтчы таанышайын арманым Гилас гилас кокон гилас бышкан экен Сүйүү кушу бир шагыңа конгон экен Шиңгелиңден бир татым татсан эгер Armanı çok bul düğünödün ötörü bele Şingelinden bir tatım tatsan eger Armanı çok bul düğünödün ötörü bele Gilas gilas kokon gilas bışkan eken Suyu kuşu bir şagına kongon eken Şingelinden bir tatım tatsan eger Armanı çok bul düğünödün ötörü bele Şingelinden bir tatım tatsan eger Armanı çok bul düğünödün ötörü bele Armanı çok bul düğünödün ötörü bele Armanı çok bul düğünödün ötörü bele
Рахмат, сіздерге арналған 30 мүнөттік антрага аяғына келіп шықты, орын алып қойылды. Қадимки қырғыз құтчумун, аш тойдырдап тұрчумун, бергеннен алып бештенге берекеге тұнчумун, қазы қарта майыңды чайнағаны келгенмін, алайлықтардың тойына сайрағаны келгенмін, болбосын бүгін қатабыз, барыбыз көңіл ачабыз, қиын тұрмыш айынан қырғыздар кичине қиналып жатабыз, айнсада ментиби ел чоғылды елдің салтын сақтаймыз, той беріш, алыш беріш тұшындай жақшылық тойына баштаймыз, алақандыға тұрақ шайып қойсаңыздар, тойымыздың екінші бөлігін баштаймыз. Рахмат. Тойымыздың екінші бөлігін ашылышында екі жашқа ақ сүйі қалап, жаштарға сүйі қалап, жалпы имтихандар чоғылғанша ақ сүйін зелеленго деген бір шығарманы атқарып өтіп тұралы, қабыл алыңыздар. Сыртта қонақтар келеміз ішкерге, келіңіздер. Мен ұрдағанда ұрнап, ем қол шаппаса олайым той беріп қалсын. Тамана таппай қарайлап қалға. Тамана керегіле. Ұрнап. Лауқшаға бір тамада түшіндік туат өліп шошып кетіп тұрағыз аялы бітіп қот дейді. Жарым түркірген қолшаларына қайрап қай берді қот дейді. Әлем көріп қалған әлем қол шайып қой деп еді. Аңсасқандай түркірген қолшалар менен тойымыздың екінші бөлігін баштаймыз. Birinci antrakta sizler 2 yaş balalı olsun dedinlerle buna ikinci antrakta balalı ol. Beşik toyu başlayın sol tarafına. Rahmat. Kırgız estradasının prodüksörü, Udunların prodüksörü Astra Smailova'nın çakır koyayım aldığınızlarga. Astra Smailova. Prodüksördük sempir.
Саламатсыздарбы, кутмандуу куршубак кечиңиздер менен. Баткен менин күрүчүм болот, алай кыргызымдын жигиттери болот. Ош менин ашым болот, Жалалабад жаштардын шаары болот. Токтогул ырчылардын кени болот. Талас менин манасым болот. Көл менин өмүрүм болот. Нарын менин карным болот, чүй менин үйүм болот. Башым кийип таазим кылам. Бүгүнкү тойдун экинчи бөлүгүн ачык деп жарыялайм. Экинчи бөлүгүн ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисткасы Халича Сейдалиева эжекемди чакырамын. Салтанаттын апасы менен таягесин ушул жерге чакырабыз. Келиңиздер. Кааламыңыздар болсо, кичинекей чөйчөгө коюлган өзү ачуу болсо дагы тилек татуудан алып бири-бириңиздерге каалоо тилек айтып отуруңуздар. Мен үчүн уул деле кымбат нерсе, чоңойсо аял бетин беттеп кетет. Мен үчүн кызым деле кымбат нерсе, чоңойсо күйөө жакты беттеп кетет. Мен үчүн акча деле кымбат нерсе, шийинке жак откойчу күйүп кетет. Мен үчүн өмүр деле кымбат нерсе, кырсык болсо бул күнү ал мертинет. Мен үчүн баарынан көңүл кымбат деген экен. Көңүлүңүздөр түз, өмүрүңүздөр узун болсун бир туугандарым. Сөз сизде. Эркинбай тайеке. Эки тамаданы кашатпай кетпесең жакшы болот эле. Эркинбай тайеке. Эркинбай тайеке. Мына экинчи антракта Алмаз байке небере куттук болсун деп куттуктап кол чайпай алсаң келиңиздер. Экинчи антракта Алика деген кызыңыздар. Алмаз байкенин небересинин аты Алика. Ошол жерге барып туруңуздар. Ал эми кыргыздын салт санасын кылып эшик оолору бек болсун деп ардасынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген эл артисткасы, көптөгөн балдардын өкүл апасы, өкүл энеси, киндик энеси Халича Сейдалиева эжекеге туруп кол чаап коебуз. Тайнези менен чоң базы жүрүңүздөр кол чаап коелу. Келиңиздер. Эки жаш. Бул жака келип туруңуздар, бул жака келиңиздер, бул жака келип туруңуздар. Баланы бери алып келиңиздер, берелик. Келиңиздер. Балам менен саламаттын баласынаты, кызынаты Алика. Ана эшин алдына келинибиздин атын саламат деп жазам деп салтанат деп жазылган экен. Чын аты саламат деп айтасыздар айжаларда. Саламат деп. Бирок биздин аксакалдарга аттын деле эң маанisi керек эмес, эң маанisi эки жаш бактылуу болгондо. Орунан машинадан суун өткөрбөйт, жаңылас жагын дүрүлбөс тияк болбойт. Бешикти төшөк үстүгө өстөй алып басалым, кайда чоң алып басыңыздар алдыда, жайда басыңыздар алдыда. Бешикти алып төшөктүн үстүнө, эки жаш туртуп аласыздар. Астыр эже, чачпай туруңуз, чачпай. Аман. Келиңиздер. Аман, саламат. Келиңиздер. Алика. Кыргыздын салты боюнча улай элебиз Алика кызыбызды бешикке бөлөп берет. Алас, арбалең қалас, о қалайық, сүйінші
бассын жерде. Сүйінші, сүйінші елім, сүйінші. Құтты болсын бүгінгі жаштар істе туған күн. Нөбөкө ұзақ өмір бер, берсең қоша ерлік бер. Ене сүтін ақтасын, баламды көзден сақта, жаман сөзден сақта, жамандық айланып өтсін, жақшылық жаңлап жүрсін. Өміріне береке берсін, башынан бағы тайбасын, ден солығы зор болсын, қайда бар салғында жарқыраған жол болсын. Басып кеткен жолына базарлы қала орносын. Алас, алас, арбаледен қалас. Алас, алас, арбаледен қалас. Ağlayın jurt, uşul kişilige çürpü, çaltınırsın bülögeniz, çaltınırız jurtuna, ak jol toyğız bolsun dep, men salt boyunca, sanmay ozantayın. Ağınıp gideyim kızım, Elayım, eli jurtuna jaragan, belsemdü, jashına kayızlardan bolçu oysun. Gelinim, başından bakıp ketpesin, aldına kırsık jetpesin, koynumda bal oynosun, koroğuğa büyü göktösün. Oğlum, halkan altın olsun, astanan jarkın olsun, kerege uğur gebey, adamga barkın olsun. Ağlayın jurt, men azır kişilege jürpümdü, özünün ağır göğsünü, ata apası menen, tayele çoğ apası menen, ümittün 300 kadam menen basırıp durup, anan keyin saladı. Бұл үміттің 300 қадамы Қырғыз салтында бұзығының түргі чейін ұланат. Бұл үміттің 300 қадамы ушол кичинекей жүргөмдүн бактылуу келечегинин алгачкы кадамдары болмокчу. Ошондуктан калдырып кетейин балдарым, эмне жакшы ойлосуңар бар, эмне жакшы ниет кылсаңар ушул кызыма, ошонун баардыгын ичиңерден бир айталап басып өтүңөр. Кана эмесе тайыне чоң эле, силердин да тилегиңер кабыл болсун, ылайым кызыбыз аман эсен болсун. Тилегине жетип, эли журтун баккан жакшы кайгыздардан болчу койсун. Кана эмесе калгайын журт, мен кызымды үмүттөн 300 кадам менен алып барайын агыр көсүнө. Жакшылап туруп колчоп, колдоп тургула. Ылайым силердин тилегиңер да кабыл болсун. Кана эмесе балдарым, алга! Yolun jaraşıklı sağını Gelin geldi bari turat kubanlı Attan gelir dostluğanlar batrat bile Şanda dolsun toydun görgü açılı Ak yolun jaraşıklı sağını Gelin geldi bari turat kubanlı Attan gelir dostluğanlar batrat bile Şanda dolsun toydun görgü açılı Канаба алайдан келген байбичелер анда эмесе кызыбызды бешикке салардын алдында бешикти оң деп оң жакты көздөй көтөрүңүз, бир жак капталын кызыбыздын жолу эгеле жашоосу дайыма оң жакка болуп турсун. Кана байбичелер оңдоп 3 жол айтыңыз. Байбичелердин тилеги кабыл болсун деп жакшылап кол чаап колдоп койгула.
Ағалайын жұрт, қызымдың зобаласы биік болсын деп, мына ұл бұшақты баш жағына қоямыз. Жетінің бірі қыдыр дейді, ылайым қыдыр атасын арбалы қолдысын деп, жеті жүгенін башын аяқ жағына қойдық. Қан емесе, біз сымылда деп тұрып, қызымызды пешке салады. Ана? Ағалайын жұрт, барыңардың өңілгері бұл қызымда болсын. Ағалайым қызымдың зобалосы биік болсын. Биік болсын қызымдың зобалосы, биік болсын. Баракелді ғана келіңіздер, бір қолша боштап тұрамыз. Beşiğin beypil olsun. Beypil olsun, ağırım, çocuk olsun. Қана жақсылап қол жауып тұрамыз. Қана мінеки. Қызығы сөзінің ағыр көсінен жай алып қалды. Тағылып кетейін. Ылайым бешігің бейпіл болсын. Денсаулығың шын болсын. İçine sal. Баяғы бешік ырғында қойымыз ғана. Естеңіз жаңа. Алды, ақ бөбім, ақ бешіге жақ бөбім. Алды, ақ балам, ақ бешіге жақ балам. Ey el bana beşinke жатпалы. Тілеңіздер қабыл болсын байбичелер. Емегедір жақшы қолды ой жатабыз, қана жақшылап қолды қойғыла. Қана келдім, ешке салған байбичелерге рақшылық білдіріп, ешімді алдағы 3 жыл жүріп қойған кетейін. Келе ғой. Мұнакен келіңіздер рақшылық білдіріп атады. Байбичелерге, ел жұртқа ылайым тілегін қабыл болсын. Байбичелер, сіздердің де тілегіңіздер қабыл болсын. Қана бесе қағылайын жұрт, қызымызға батамызды берелі. Омин! О жаратқан, ушыл қызыма жарқыраған күнден нұрын бер. Эненин ермен бер, нәрестенин күлкісін бер, соңын тұнығын бер, бұлбұлдың үнін бер, гүлдің бүрін бер, ердің білегін бер, елдің тілегін бер, ақылмандың батасын бер, жолбарыстың жүрегін бер, тоғым екінде бейгірісті бер. Айламайын ұлым, үйіңі дайын рызқы толсын, толсыға чайпалбасын, чайпалса төгілмесін, төгілсе чачан өксірмесін. Омейін! Қылымдан қалған чачыла, бұтарықтан қалған чачыла, ағайлы қыз болсын деп түндігі чейін чачыла, ападан қалған чачыла, атадан қалған чачыла, баққылы қыз болсын деп асманға чейін чачыла деп, бүгінгі қызымдың жақсылық тойының чачыласын чачып қойын.
Kırgız Respublikası'nın elçisi Umay Deviz'e kol çayırmaydı. Hayli çeşe, çarşılar çarşılardan. Yine, oğlum, ortada, büyük durmanlar. Biyilerge dile çarşılar kalsın. Oturgan meymanlara da çarşıp gerek. Umayyeleri giyinin sinirken gelelim şimdi otur. Oturganlara da çarşılar kalsın, jetsin. Tak, aman, oğlum aman bolsun. Egicaş ordumuzdan üylönüp toydun obrazından çıkmayın. Kayradan üylönüp toydun pırantısına girip kördü göstüğün jöleyiverseniz de болады Egicaş. Eşiğin ala git, ortamı üyle joldaşını getdi, öz kızın da olacaktı. Çok. Algasbayge'nin canlı yüzü жақшылыққа жаншып тұрған кезекке үйлену той менен бешік тойы бір қылып, бір оқ менен екі қоянды атып жатқан кез екен ағайын тұрғанда. Нағыл жалпай құтты болсын дейді. Келесі Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген әртісі Абдылас Балдыбай атындағы опера балет театрының солисті алдыңыздардан қол шалыңыздарменен Найман деген жігіттен шақырмай қол шағайық. Туралы айтып алдым енді. Найманбеков, Тілек Найманбеков. Тілек Найманбеков. Мен рұқсат берсеңіздер, мен ушул жерге келип калгандагы бир себеби бар. Себеби ушул бүгүнкү 2 жаштан өкүл ата өкүл энеси менин агам Тагдыр жана жеңем Жумагүл эжеке ушул жерге чакырып отурат. Уруксат берсеңиздер, тойлор тойго улансын, сиздерге бир жакшы дүйнөлүк кармалардан аттар берейин. Ал эми сиздердин тамагыңыздар таттуу болсун, даамдуу болсун дагы. Мен ырдаган ырга жакшы бир калоо тилек кылып туруп, кол чаап отурсаңыздар, 2 жаш бактылуу болсун, келиңиздер. Gelingizler şu yerlerde şanlı olacağı benziyor ki. Hey! Hop! Hop! Granada bir aslan Granada en darles toro. Un fuego que conserva el embrujo de los ojos moros. Después que rebelde gitano comienza de flores y beso tu boca de grana con toda manzana que habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que ramos de rosas, de suave fragancia que le dieren marzo de virgen morena. Granada lo tiene está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Hey, gelingizler, bir volkan böyle bana. Koy da buraya. Ha, bereketli Rahman. Después que de verde viñado comienza de flores y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amores. Granada, Manola, cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que ramos de rosas.
1-2-3. Чоң рахмат. Эми жана эле мен башында айтып кеткендей, Ивановка аймактык милициясынын начальниги, менин агам, милициянын подполковниги Тагдыр Каримович жана ошондой эле менин Жумагүл эжекемдин атынан урматтуу Алмаз мырза, Алмаз ака деп коелу. Динара эжеке, дагы бир жолу уруксат берсеңиздер, 2 жаш бактылуу болсун дагы. Мен сиздерге бир кыргызча бир шаңдуу аткарып берейин. Келиңиздер. Жанагындай эле ушул оң жактагы, оң капталындагы столго терең расылып билдирем, ушундай бир кол чабып берсеңиздер, кана 2 жаш бактылуу болсун. Бар болуңуздар, тойлор тойго болансын, Hey! Hop! Hey! Bodaday bolgon gözüngdön, kılıktı çıkkan oy sözüngdön, Gülöstürüp alsamçı, gülden artık özüngdön. Canaşıp, görkölüm caz günün, akülüm ayak gülüm, sağa etme tatlınım, yer basalı canaşıp, görkölüm caz günün, dal çıbıktay çoyulgan, elik bir müçö boyundan, tünlük dava dün çöktü sırrından, akülüm ayak gülüm, sağa etme tatlınım, yer basalı canaşıp, görkölüm caz günün, akülüm ayak gülüm, sağa etme tatlınım, yer basalı canaşıp, görkölüm caz günün. Bir güç. Ana gelingizler. Haloçularni birga chaqiramiz. Hop. Hop. Hey. Oğlum kara çaçından, tatına hayatından, açık açsam yürektin, ardağısın katılgan. Akülüm ayak gülüm, sağa etme tatlınım, yer basalı canaşıp, görkölüm caz günüm. Akülüm ayak gülüm, sağa etme tatlınım, yer basalı canaşıp, görkölüm caz günüm. Akülüm ayak gülüm, sağa etme tatlınım, yer basalı canaşıp, görkölüm caz günüm, yer basalı canaşıp, görkölüm caz günüm. Çok rahmat benim biyçi kollektivi ketpey tursanızlar. Bizin Kırgız Respublikası emgek sirgen artisti bizdin ağabız Gökjanактын кулуну Расул Маматулов ağabыздын bir жакшы чыгармасы бар эле Алтын балык деген. Айже. Tilek. Өлүм кетсин а берди жагатагы. Tilek. Бияқта сенден кийинки артисттер да күтүп атты эле Tilek. Көптөн бери тойго бар эле окшойсуң, Ana келиңиздер. Өкүл ата менен өкүлдүн атынан. Yaz camları tıvır tıvır çaldıraktan uylaşan, bak içinde şıvır şıvır ekisi gün sırdaşan. Tokta durçu dağı biraz toroyunçu yolundu, altın balık koya durçu çoğutayın torundu. Altın balık koya
Barakelde qana. Hop. Hey, 2 yaş vaqti bo'lsin. Hop. Hop. Caz camları dıvır dıvır çaldıraklar kıyılaşa. Bak içinde şıvır şıvır iki suygun sırdaşa. Doktoy turçu dağı biraz toroyunçu yolundu. Altın balık koya turçu çoğultayın torundu. 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 Çoğultayın torundu. Bilegenler için çok rahmat tamana. Geçelim. Geliniz. Жай болмай. Рахмат керек болса. Эмгек сіңірген артист.